bakanon bisag mga underage. Sila miahatlag ka Mr. and Mrs. Kay nagtula-tula sa gugma nga for boys and girls. Nangadisgrasya sa embrace of lips to lips. Mr. and Mr. and Mrs. Adunay kinasal sa pari, adunay sa huwes. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lang, why expenses? Dunay Mr. and Mrs. nag-away ug naglalis. Gusto nga mag-divorce, putlon ang marriage. Luoy si Mrs. na black-eyed, bilagong pa ang tutis. Alaot si Mr. kay gidako sa pulis. Mr. and Mrs. Adunay kinasal sa pari, adunay sa huwes. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lang, why expenses? Sobrang trabaho gipasan ni Mr. o Mrs. Sige lang panganak bisag may creases. Gitog kag varicose veins ang bitiis ni Mrs. Walay kontrol si Mr. nagniwang si Mrs. Mr. and Mrs. Adunay kinasal sa pari, adunay sa huwes. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lang, why expenses? Kung mangita kag Paris kay himuon mog Mrs. Ayo hagyod pagpili pagpanghimbis. Kay kung bati ang makuha, wala kay happiness. Ano kun unya ang gasto, mura kang gitulis. Mr. and Mrs. Adunay kinasal sa pari, adunay sa huwes. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, live-in lang, why expenses?